tukerekana nteto ya purwa kabithine ndi makarika ya antu kurita moyo ni ethirite akioneka kuongeleka bunene ntere chekairo ni chogoria na mwankane ndi antu muwanja batete uturo na jirete kweleweka muthako mone rieto morizoro kwiriro kono kuntuku ya ruyo tukwinkai imoyonge no ciorwa na githikiro na kiundu githirite kiguneka antureu na makarika ethirite kujero ni sibu wantereu uro tonjonji mutembei akiwa kinyama karika ya manto wa gebokaria ni yongelekete ntereu Martin Mwambi na kulikithiri botie Kaironi rimwe ya ntura ira ithiurukirite tauni ya Chogoria aji ya thukumi na nkinya aturiba tauni ya Chogoria baratua Kaironi weno muchie itura ri ni twethire rithuki muno ri na nchobi nyingi muno na mauntu maingi jatabujaga na Ngai atutumira twethira twi na welfare gwitwa Kaironi na welfare wetethia muno amwe nogu Kaironi ira yari ya tene iragaruruka na gutwika gintu kingi gya kithemba gintu gya kirigarania kiri aturi tubui ou ni turagire na kwethira twi na ikuo bingi ende twatwika ana betu muno generation ye nini ne gukua muno Kaironi gutare kabuga gwichuria kuri na kabuka wamba kana nkinya kabuga kubunjwa nyomba wa kirantugo ambani beja muno tuko ona taikwa na incident just around here nduka ya iwa the other day kwena nyomba ya break into au na buy almost everything into ya watika na nkobo otuko bobo torere na arua nkiuga nde mbere ya wero TV bototethie kwe nyomba ngira irwa ontorene nduka niyo ya iwa kuringana na chibu wa location ya Chogoria twe George Mutembei ya ugite makarika mawichuria na nkinya mamu mangi magutabarikia nturanie ni ya Kaironi na muthako wa miaka 23 alatutigire kumane na gwichuria na kambuga ni onto akea muno nontu ta kiune kimwe kithirune twirigite kulusie o muthakongi o wa ejiote ya miaka 20 gintu okumania na ikarika ria gwichuria ni besuletie already antu bathatu tukumenya ntura ni baile na ntura ino jingi neighbor in the neighborhood antu tabathatu tuguna bo ande na aru ankwaria ndongi kire wero TV ndena kieba kinene ta patron wa ntura onto kwe muthaka ongi ora icuririe so ai mosare thai Mutembei na nkinya ene uge nturene ya Kaironi bagitaraga makarika makweruta moyo na nkinya gwichuria nturi ya Kaironi marakinya mugwanja gwa kagita gakai antu abesuletie around 7 people in the area notally lakini in toka combine our neighbors they are more than that tokirikiri tore aragia ntato cia kunywa nda na gwicuria na teba wake nkabatarerie ne baba inge mwanka jo athirane tu daktari buru na we aisuria twina incidences kadhaa on last year but one the same village twina maunto manto gutwika kaba gwichuria mikarire no ekionekana gere migeni irarigaria kari na nkinya ene uge na aturi banture ni Kaironi batakomenya akira gigutima na kira gikureta manto mama anoka nkuromba atongorie betu bonde tugwatanire especially ba kanitha akuru na agekuru na even the youth leaders bao nikenda tumbe kwaraniria na youth betu tumbe kumenya soa thina unembi nontu uti untu wa kawaida antu banini bage oragaga na rate eu wagia bwa wira cia kuruta na nkinya tumiri bwa ndawa cia ntogona kirinduka embethi mbari cia Kaironi kirikanaga kwinjira nkunyo nturanie nu na kureta mamo makarika mama ende okaigwa okorokete antu gakundi kare okaigwa bangi enunka onto ne tuije smile yu baro tuibi botwarererie kethirikari yetu county government national government NGOs oria ana betu bomba kuona ngugi Kaironi weno eri gatagati gokarobwa DC na obichi cia kembari cia kiega nguru na gituo kinene kia borichi gia Chogoria atori barauria imbie kubatethia kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.